Pemirsa risampun sistem distribusi liquefied petroleum gas LPG 3 kg berbasis KTP Kemargiang, kewentenan gas ring kekantenang kantun aman. Pemargin sistem distribusi berbasis KTP ketureksain efektif ring sejroning nyelehin krame sane numbas gas anutin kategori inggian rumah tangga kantos UMKM. Distributor gas di Jembrana Iskandar Alfan Ngewedarang yening pemarkin sistem berbasis KTP sampun kekawitin daog awarsani lintang. Pembeli rumah tangga wantah molihang siki kantos kali tabung, raris UMKM molihang 4 tabung. Manut dane krame numbas LPG 3 kg ringgena sane berbasis KTP, anutin uger-uger sane sampun memarki. Manut Alfan, pemarki sistem inucap sampun mabukti efektif ring sajoning rakse antar nyane distribusi sahantuk nambakin arang nyane kuentenan gas ring Jembrane. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Jembrane, Iko Mang Agus Adinatang Wedarang, monitoring tim pengawas lapangan Nyinayang yening kuentenan gas 3 kg kantu normal ring Jembrane, nenten kepanggih kuentenan arang nyane gas kadi sani kauningin ring wawidangan tiosan. Siletunggil faktor sani ngawinang pasokan gas 3 kg ring Jembrane degdeg inggih punika kuentenan penduduk utawi konsumen sani nenten akeh mawawah sayang sareng daerah urban sekadi kota Denpasar. Lianan punike, katanyane krame sani ngawigunayang gas 3 kg, skala rumah tangga ring Jembrane inggih punike 4 kantos timang rahina. Konsumen taler kekantenang nenten mawawah sani ngawinang pasokan kantun pates kadi sadurung nyane. Pemargin sistem distribusi gas berbasis KTP ring Jembrane patut kedadosang imbe majeng widangan tiosan ring sajroning ngemit stabilitas pasokan gas saha nambakin arang nyani kuentenan gas. Sistem puniki sampun mabukti antuk mastikayang panglimbakan LPG 3 kg sampun anut sareng tetujuan krame sani muatang. Dan pos nguningayang.